Assalamu alaikum sayılı seyirciler, haberler canlı yayında stüdyada Elvina Halilova. Bugünkü yayınımızda böyle haberlerle tanışacağım. Reşat Ametov'un öldürülmesine 6 yıl. Kherson'da Kırım Ukrayna degen aktsiyası geçti. Kırım'da işgalcilerinin birinci kurbanı 6 yıl evvel faal Reşat Ametov yok oldu. Onun cesedi 12 günden son Karasu Bazar rayonunda tapıldı. Onu öldürgenler ise aleda serbestlikte. 2014 yılısı Martin Uçuaq mescid. Bu Reşat Ametov'un sağ olğanda yapılған son kadrlardır. Sava evinden Rusiyanın Kırım'ın zapt etmesine karşı bir kişilik piketke çıkıp ketті ve bir da qaytmadı. O mescidde Kırım hükümetinin binası o günde tutulup esir edildi. Videoda Kırım samobranasının urbasında erkekler Reşat'ın maşnağa yitip tıkanları görünüyor. Biz onun soylarının komşu edik. Ama o gayip olğana hakkında bilmedik. Sonra Kırım samobranası onu tutup mecburen maşnağa oturğanı görülgen video erişimli oldu. Şu vakit hırsızlanılğanı hakkında bildik. Sonuna kadar inanmadık. Tesadüfen olğan şey dep biledik. Bir hatadır, bir yerge gayip olğandır dep biledik. 2 haftadan sonra mescidden 60 kilometre uzaklıkta ormanda cesedi tapıldı. Erkekin teninde birçok işkence izleri vardı. Başı yapışkan çelik'e sarılgan idi. Yanında hırışma tapıldı. Biraz sonra ölümün sebebi көзіне bıçak yarası olğanı belli oldu. Просто стоял. За что его можно было убить, я не знаю. Настрой маленьких детей. Как жить? Вообще я не понимаю. Очень тяжело без него. Дети вспоминают постоянно, спрашивают, очень скучают. 2017 yılısı Reşat Ametov ölümden son Ukrayna kahramanı unvanı aldı. 2019 yılısı sentyabrın 10'unda Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturası Reşat Ametov'un kanunsuz Kırım samobranası 2 iştirakçısı hırsızlanğanını bildirdi. Граждан serbestlik merkezinin malumatına göre işgal etilgen Kırım'da 9'dan ziyade adam belirsiz kayıp oldu. İşgal etilgen Kırım'da aprelnin 23'üne planlaştırılgan iqtisadi forum koronavirus sebebinden başka vakıtga kaldırıldı. Bu vaqtda Kırım'nın işgalci başı Sergey Aksyonov Facebook sayfasında bildirdi. Onun sözlerine göre bu profilaktik bir tedbir çünkü Yaltaga çok yabancı kele. Olar arasında koronavirus olgan memleketlerden de kelgenler var. Şimdi işgal etilgen Yarımadada Kıtaydan qaytkan 50 kişi virus şubesi ile tıbbi bakımdan keçe. Karantinden kaçıp ketken kadın ise kıdıruvga ilan edildi. Hasta mında düşken vakittan berli özünü medeniyetisiz alıp bardı. Benim hadimlerimni ahiretledi. Aytmagan şeyleri kalmadı. Birinci ya da ikinci günü boksının camını sındırdı. Ne diyeyim, çapkanlık etti. Keçken 24 saat içinde Kırım idari sınırından keçken tahminin 3000 kişinin sıcağı kontrol edildi. Bu vaqtda Ukrayna sınır hizmeti haber etmekte. Yunanistan'ın deniz koruması kaçaklar kayığına ateş açtı. BBC haber etkenine göre harbiler denizge arttı. Kaçaklar Türkiye'den Yunanistan'ın Lesbos adasına geçecek idi. Yapı koruması ise kayığını artqa kaytardı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırda da 10.000'den ziyade insan toplaştı. Polisler onlarını dağıtmak için göz yaşlatıcı gaz ve elektroşokerler kullandı. Kızıl Hamaç gönüllüleri ve kurtarıcılar Yunanistan hukuk korçalayıcılarına kol tutam. Avrupa Şurası Tehlikesizlik Teşkilatında Amerika temsilcisi James Gilmore'nun kaydetkenine göre Rusiyaga karşı sanksiyalar yakın zamanda lağu etilmeyecek. Bu vaqtda o Washington'da teşkil etilgen briefing vaqtında laf yürsetti. Bunun bağlı malumat Devlet Departamentinin sayfasında da neşir etildi. Rusiya Kırım'dan çıkmaganca ona karşı sanksiyalarını lağu etmeyecekmiz. Ayrıca Ukrayna şarkında cenk hususunda körsetilgen sanksiyalarda toxtatılmayacak. Menimce bu tedbirler pek muhim dedi Gilmore.
5.000 рублерлік жаза бойле қарарыны созды имам Расим Дервишевнің давасыны бақып шыққан işgalci mahkeme çıkardı. Оны қанунсыз миссионерлік фалиетінде қабатлайлар. Адвокат Айдар Азаматовға көре bu iş siyasi себеплерден уйдырылды. Будава жематны пек радсызлай. О бутунли саяси Будавада о мемори олханына бахмадан федерация ülkesizlik хызметінің хадимдері иштирак еткені көрініп турайды. Давадан объективдегі ақында айтқанда о бақылу вақтында ен аз болынайды. Имам Расим Дервишевнің сөзде Қырым мүфтилігінің разылығына алмадан намаз кечірмеге аққы жоқ еді деді işgalci Millet телеканалының яйнында сөзде Қырым мүфтисінің муавини Айдар Исмаилов. O insanların bu dini merasimlerini alıp barmak için belli bir dini teşkilatları yok edi. Olar yani bizde din cemiyet olarak olar kayıtlı değil. Ondan gayrı şu dini merasimini al bargan insanın da muftiyattan bir namaz kıldırmağa izni udastovereniyesi yok edi. Biz böyle bir udastovereniye beremiz. Onun için kanuni surette mına bir paket yaravoy ve ilahri bazı kanunlar var. Yani insan izin olmadan bu dini merasimlerini alıp barmağa hakkı yok. Hatırlatam, yanvarның 15-інде işgal etilgen Qırımda Ahmedjit Cemisi'nin imamı Rasim Dervishevге karşı kanunsuz missionerlik faaliyeti için jinayi dava açıldı. Qırım siyasi mabüslerinin balaları için 12.500 гривна paralar azatlıq yırları degen Hayriye festivalinde toplandı. Qırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre şimdi Qırımның tututxanelerinde 69 kişi tutula. Мы передаем вот так эти гроши Искандеру, так. Қырымға саяси мабүстерінің баларына 12.500 гривна yolanıldı. Para Songs for Freedom Hayriye festivalinde toplandı. Böyle festivaller gençler muzika serbestlikken tulu vastasının ve bugünde Qırımda olgan vakalarını korup anlasınlar dep yapıla. Qırımda bu yakalavlar, tintuvler söz din serbestliginin sınırlavıdır. İcracılar bedava iştirak etti çünkü bu Hayriye festivaldi. Şunun için onlar iştirak etmeye razı olganları için onlara minnettarlık bildiremiz. Артур Харитонов фестивалінің тешкілетчілерінден бірі. Оның айтқанына көре, Қырым мәселесі медиада жоқ болып кетті. Шының үшін олардың вазифесі бұны тыныштырмек. Скільки ми бачимо поступове зменшення уваги національних медіа. Çünkü milli medialarga işgal etilgen Qırım meselesine ve siyasi mabüslerinin oğrundaki kureşke ket-kete dikkat azlaşkanını göremiz. Göremiz ki Qırım meselesini açıklagan telekanallar yavaş-yavaş kapatıla. Devlet tarafında baskı olganını göremiz ve bu pek haflı çünkü neticede bu meselede media tamamen yok ola. Yaşlarının Hayriye festivali ve toplanған para kimге берілгені хана fikirleri türlü oldu. Честно, моя думка негативна, якщо так сказати. Menfi demek mümkün. Çünkü Qırım endi bizimki degil. Daha doğrusu Qırım şimdi bizimki degil. O Rusiyanыңdır. Bu balalar Rusiyada yaşay. Bizde özümüzge babası solgan birçok koranta var. Olarga da bu akça kerek. Biz için diğer memleketlerge işgal etilgen yerge olarını yollayımız. Evvel olarını kaygıraydık ve bu adamlar bizge kardeş gibi edi. Ama bana hepsi bir ve menfi buna bakam. Keçелеген әр шей ве Қырымдан көчіп келгендер үшін тәдбірлер бұл пек мойымдыр. Оларға ярдым дестек керек. Дүнгелда Songs for Freedom фестивальге ошағанлар жоқ, бұны тәшкілетчілер білдірді. Ал азырда тәшкілетчілер 3-ші фестивальге азырланып башлайжақлар ве да жоқ ортақларының желпетecek олалар. Херсонда Qırım Ukraina деген автоюруш keçti. Акция Qırım işgalinin 6-cı yıllığına bağışlanған. Чыңгар сыңыр noqtasında ise faaller Ukrayn ve Qırım Tatar bayraklarını көтерді. Tafsilatlı kelіңіз levhamızda seyredeyik. Автоюруш iştirakçilerin Genическ şehrinde başlandı ve Чыңгар giriş-çıkış yoklav geçitinde yükümlendi.
Ешел адамлар мына бу мында, мына бу ноктада, бу бинанын артында турганда біз Тренюв акциясына бірінші чықтық. Bizim Херсон вилиятымызден бір адым артқа чекелмек istемеділер. Біз ватанперверлеріміз, біз Украина ватандашларымыз. Қарымның азат түлівіні Украина дәресі астына қайтуыны ве Қырымда Ишғаджи Русия қанунсыз суреті апыз жезасына махкум еткен сессиян бұстарының азат түлі вақтыны дәзілештірмек үшін елімізден келгеніні епаджақмыз. Бұл байрақлар мұтлаққа Қырым гермадасы өзерінде ерпежегінден емейміз. Насправді для мене підняття українського прапора. Кечіктен мен үшін ешқай теген Қырым лесінірда Украина байрағын көтерілмесі пек мұйын бір вақадыр. Мұтлаққа енжекемізге Қырым Украинаға қаты жақына ве Ялта өзерінде Украин байрағы ел пережекене инанам. Аллах өз ватан оқырында көрешмек ве еш бір вақыт теслим олмамақ керек олғаныны көстерді. Бүгінгі тәдбір Украина башлықлары жемиет Қырымны ұнытмамағаныны көстере. Бұда яш неселі үшін мұйым тәрбиеви ұсу, чүнки Украин лидерлік академиясының студентлері үшін зенгендекілерден бірі Украинлер бір олғаныдыр. Бүгін мұнда Украин 22 вилиятінден студентлер болуына. Арайжы бүгін мұнда байрақ көтерген Ялтадан бір оғлан бар, оның үшін бұл пек мұйым. Топырақларымыз ишғай тіргеніні анламақ керек. Ве біз берберлікте көрешіміз, ве өз есесімізді қошмаға тырышамыз. Бұл пек иметлі тәрбиеви шейдір. Чунқар кереш чықыш яқлақ кечетінде мемория қызметер мерkezінде геническ талибелерінің ішлері сергесі açılды. Невзу, Қырым, Украина. Yazı ki ama benim anam babam da 12 yaşında olgan sürgün edildi. Bugün de kene mecburi sürgün olganını görüyoruz. Benim torunum o 13 yaşında. O Kırım'da koçup ketmege mecbur oldu. Bu onun işi. Бұнымен сағылықлашам, яйынларымызға қош олыңыз ве Facebook сәйфемізге абуне олыңыз. Көрішмек үзре.